Тюменре Тватамышхут лифт литературы фестиваль иртне. Онда чваш ширав жезенжен Елена Светлая, тада манын эштеш Марина Корягина худшынна. Фестиваль твадугуна дызылна. Онда рашири терлі региондан тада ыты шаржывран ик шырытласывыш. Ширавжыба драматург пуғынна. Нацизен бірлештерне организации кыжалги жула теп халық сен шулдалы кедесі жиреплетне. Шавнамай фестивале худшынаган зенжен кашни хыйн тыван желгибе палаштарна. Хальги поэзри шенелік сем темыба Марина Корягина осталық сеге жиртерне. Выл палиндром жанрба хайлавзем шаржалаган автор. Кулысталыға пурде алайлеймеші. Шак мелбе шыраган зем педисайра. Чувашла ширномай, палахинде чувашчырхи шинден галамазырдамай жук. Ебе чувашчырхи мындранчен авалхи халық пулны шинден. Бұл пуян чылхи пулныненде шагымбек малданда кайранда вуланма пулдараган, тарын жоғышлым вуланма пулдараган савазембе шириплетсе бадымынде. Тәлендеш, онда баллах перенбе хұрындашла терек халықызен өйлі хереземде бұрчы, віземде савындешінде. Фестиваль программе анлы болна, онда книге хытлавизем, лекцизембе дискуссизем ертне. Терлі дырықран келіне авторзем хайзен хайлавизене булана. Шыршандалықчы, умченде бұл маре, едін зайынды дүберен, шумыр, юхтарса, шывать, аслади кемсірдедет. Перенезем совы влашы. Шубах пере черечитне денде манасы мақпадыш. Ебі хывырткына шутласа елдімде манынде күшкірза буламалы савызы мар, шамба шутларым Петр Хузангайын ебір пулна пұр бұлат бір сывене бұлат бір десе. Бұғадыпта чувашке бебе перен Елена Светлая дырать, Келлена деп, ундан перен тюменре перекцейнизем драши ялавба, пірле дұғат бір деп, пір секунд трачамна тавжырса елдімде вешсімір тұхрымырда Пиде вирлен ебір пулна пұр бұлат бір сабине бұларымыр. Елена Светлая да чвашла, мамба бірле күшкірат, асладине, шындерсе. Сымақмай тюмендерігінже пирен ендешсем ешла. Хулара чвашсен наци культурин ендешлих фонжешлет. Унды хастарзем тыван желгене упразах варас. Чвашсене перберинбе худшындарас тезе терлі уявиртере себе демлешем. Везем Марина Корягинына шырле поезд шинженгіцейлінеде тюмендеріх экскурсии иртерне. Фестивальде ендешлих фонд хастарезем наци террезембе илемлетне кебезембе болна. Чваш ялавнейтса жүрене. Каламайшук, тұрышса, чүнне барса, вайхурса, тыван халшын культурышын ішлеші. Візем хұшпырезем, візенден хұшпырезем чвашлада білмеші. Анжақ чипахи візем хойзем чвашиккене манман. Хойзен мұнаслашызем, камын ұнда кугашы, камын амышы, камын ама жүрі денебек чваш пулны еккен. Епен вол үстіне жүхне, она темен үрри унчуне хызаянах. Шамба візем шав халха, шав хойзен тұхымысыне таутусанде, пархадарла ажапчабек пулза, пиде хамырын пірлехе культурышын пиде тұрышса ішлеші инжетреде. Кышалхи фестивале Тюмень области шитмелбелік шултулдарныне халалана. Авторзем конкурса хызен хайлавезене, фильмезене дыратна. Шендерюжезене вуны кемелдада пер ылтын медаль барзачислана. Чуваш Енгулармбали, Алена Артемкина, Владимир Синдеев.